Tjhaba le Sahane mamedi tsatsi la Moqebelo tshebeletso ke ya hao ya lesedi nana o ke la hao le monate la thabang le nna sebudi ke sa hao anti wa Matuke mmoho wena mamedi re emane horeng ya borobedi ka mmino monate wa monyanyako mme ka morao ya borobedi o tla kopana le metswalle ya ka ke bua ka diteboho mmoho le Keimo mananeo ke a monate a SABC Education eleng State Your Mind mmoho le Teen Zone Mifo felletse mamedi bohlaisi ke ba kineilweng kamane re felletse re kaofela re ya horeng ya borobong dumela mamedi nna ke phofolo ene kgolo e reng ha e ka ema hantle tsatsi le ya sirwa o fumana o ba lefifi ho rifi motlonye motshedi ka sebele phofolo masira letsatsi moradi e moholo wa ntate Sonopo ere mamedi ke utlwise ho kena ntwe thata o kena ntwe kotsi o tshwana ntwe beke le beke zaza ye mamedi obe bona beke le beke ke beke ya ke thweng ke selemo sa mazaza ke le ka bona ntate mong a hlaba nku a rwetse mazaza jwale ba sa dithabeng ba mmotsa hore ha o chomi ha o sa ntsha lezaza o tsebe o sebetsa re tla mfahla jala ke batle re fahlane nna le wena mamedi selemo sena ke se sebe haholo ba re ke 2025 nna ke lona ka lezaza ere ke utlwise he mamedi jalo ka ke usepise ka re ke batla fela o utlwisa hore o kena ka kapa ntwe thata Assumption Senior Secondary School Sakena Sebata dumela Sakena Sebata se Assumption Sabina Satumela Papaji Fonne Midudu Etane Watate Kami Humelo Sakena Sebata se Assumption Sabina Satumela Papaji Fonne Midudu Etane Watate Kami Humelo Sakena Sebata se Assumption Sabina Satumela Papaji Fonne Midudu Etane Watate Kami Humelo Halangwana Wana lo Sabina Satumela Papaji Watate Kami Humelo wana ala Sabina Satumela Papaji Fonne Watate Kami Humelo Sakena Sebata se Siboshe Sabina Watuela Papaji Fonne Watate Kami Humelo Sakena Sebata se Siboshe Sabina Satumela Papaji Fonne Midudu Etane Watate Kami Humelo Wena Siboshe Sabina Satumela Papaji Fonne Midudu Etane Watate Kami Humelo Utwa shem wena mwana lo Sabina Satumela Papaji Fonne Midudu Etane Watate Kami Utwa Sakena Sebata se Siboshe Sabina Satumela
ntate kami ubelo ke ne ke re fela he mamedi ke utlwise sa le o seng gore na ntho e keneng ke ntho e jwang ke ntho e thata kae hopola wena mamedi hore ha ibaneng hona le motho ya qetang dilemo ba le mmoho le motho wa hae se ka jeno lena kapa mafelongwana a beke 08603084 kapa e bona le batho bana ba nkanang kgweding ena e thata e buima ba batlang ho re etsetsa lunch e serious ntse le teng 086000 tshebeletso ke hao ya lesedi 086013 84 ke mo ke leng teng ha re etsetse motho yono letsatsi hle a ka utlwe monate kapa batho ba babedi letsatsi ba utlwe monate hopola re sena re tlo se etsa metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa ere mamedi ke nke epina e tla ka fora ya Lesotho ba o tla ntho monate mona ba re besicela indlela empa nna ke so ikope ke bona ba ikopa natse ke le mongata ke teng wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha ke khutla mono he mamedi qeta o nkela fora ya Lesotho ba re sicela indlela ke tlo nkela Free State SAPS ba teng o senga ka jeno ba re Mofokeng utlwa bathandwa besicela indlela bona nisihambe ukuthe makhaya bathandwa besicela indlela nisihambe ukuthe makhaya Papa mamza iyo awlitonile abuku upa uleti papa mamza nishonile kukutemakaya uleti papa mamza Shonile Skulule Nisihambe Kutemakaya Skulule Nisihambe Kutemakaya utwa iyo alishonile Kutemakaya utwa iyo shonile Kutemakaya Skulule Nisihambe Kutemakaya Asihambe Kutemakaya Lesedi FM ulifumana huu Lesedi FM
Mamedi e mashome mabedi na le metso e mene metsotso ka mora hora ya bosupa ke le builehle Poloshia a re botle bo bokalo mfaladi Melita a re beauty my dear ke le builehle Mfaladi tsa utse le seba ke a leboa le wena hle hlongwane bongane ka dinako tsohle ke le buile khaitsedi ya motho ntate Paul Ramoyepa la rich auntie wa ma 2K a re botle botjena ha ke so bo bone ke a leboa hle khaitsedi ya motho ke le buile haholo Selina Modise auntie wa ma 2K scheme sabo rich aunt a re le Zaza look yes ga no re le shapa ka lezaza kore ke batla go bona hantle a ke batla ntse ke sheba bokamoso le bone na ke shebile kae Mamedi ke batla ntse ke sheba bokamoso o bone na mahlo a ka ya ka ke re jole no tsena ha re sa ya ka mmele ha re ya ka mmele le bona mo re ya nteng jole ga ka mahlo fela jole ha ke ya ka mahlo tla le mahlo aka batla gwa le zaza ke khone o bona tla hle ke batla o bontsha hore ke a o bona ke ya le theola ke etsa tjena Mamedi ntubele ke tlonka dipina tse pedi ka tatellano hang ka mora dipina tsena hopola tse wena o lokelang o seetsa ke hore o tle o ntetsetse 08603084 tutorna ebe ke pina ntshwarele Mamedi ke bomang bankang dilemo ba le mmoho kapa Mamedi ke manyenwa ya nka motho wa hae tsatsing la kajeno yeo wena o mo tsebang 08603084 ke mo tla mphumana nteng a tie Mamedi hopola hore e tla re fitla mane pheletsong ya lenaneo la rona ke mane he Mamedi mo wena he o tla bang le monyetla wa hore o kgethe pine o e ratile o di mamele hantle e o e ratile nghlo o engole fatshe ska batla o tlonka pina ya o qetela o bane nguso utlwa ile hona o mamelang ha ke batle ntho tse jwalo ke batla hore o nke pina hobaneng o ikgethile nako e sa le teng ke tlo nkela Motheo TV ba teng o senga ka jeno, ba o tla ntwe monate mona ba re
mehala ditwe ke a rata pina ena Mamedi ka pelo ya ka kaofela ke rata ka pelo ya ka kaofela ha ke khutla mono he Mamedi ke tla be ke tlo o nkela pina hape yo nna jona seboshi ho tlo etsalang ka jeno tete tsala ka jeno Mamedi a ke etse empa neng he o lokile e re ke nke pina ena ka mora mona ke tlo o fa pina hape Rimmi haladitwe ya mona muteo Rimmi haladi 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 ya mona mututwa Tula umame Mino waruna 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 Rimmi haladitwe mona muteo Rimmi haladi ya mona muteo Rimmi haladitwe mona muteo Rimmi haladi ya mona muteo Tula umame Mino waruna 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 Rimmi haladi ya mona muteo Rimmi haladi ya mona muteo Sibongile Sonopo o Lesedi FM Kilorile mamba kilorile utwa Kilorile mamba kitwa ule aitu Kilorile Kilorile mamba kilorile Oh mamba ule Kilorile mamba Kilorile mamba Kilorile mamba Kilorile mamba Kilorile mamba
nako yane e gale o e lebeletse ya hore nna le wena ke tlo utlwa rena ke mang ya nyalwang ka jeno ke mang a nang le dilemo a le mmoho le motho wa hae ka jeno lena 08603084 ke mo mamedi o tla mphumanang teng o gore ke utlwe ka mona le Lesedi FM dumelang hello dumelang ho shapo jwang yes girl Kalizaza man Hi wena 30 years of democracy ke lebile lerato la ka utlwa ke lebile lerato la ka Lesedi ho shapo jwang khaitsedi ha monate ya hle lerato la ka Maboya le bina la maboya ba etsa demo tse ngata bana ba bona ke tiso tso maboya ba tlo go tsona bana ba babedi ke tiso tso maboya le no mama maboya ba etsa demo tse ngata le kwa tabole swar le mfumagwa ba etsa demo tse ngata bana bo se ba kopela ke skeme ka mafata le tsile ga tsana le dingenyana sibo ye tantso ba tso tumela tsona ndo tsola mona ke rozaza Lizaza mo mothong ke lebile khaitsedi ya ka Lesedi FM hello ke a phela khaitsedi ya ka o phela jwang yes yes khotso Ao khaitsedi ya ka ke a leboa hle a se mo he Lesedi FM dumela khaitsedi ya motho thank you wena ngwana mme khaitsedi ya motho ke lebile haholo utlwa bye bye ao batho Lesedi shapo jwang khaitsedi ya motho ke petse hantle wena ngwaneso khaitsedi ya motho ke lebile utlwa a se mo he Lesedi FM hello ke a phela ntate o phela jwang ntate Samuel ao ngwana mme ke lebile khaitsedi ya ka Lesedi FM ke a phela le kae ya ntate Mkhapi ba birthday ya lenyalo ao ke a lebo ha monate jwang khaitsedi ka ke lebile utlwa
ba ile kae kapa basa di skampaleang helang ha ka ke atamela ke bontate tshelo la le ampalea ere he mamedi o batho bohle ba nkanang ka jeno le ba nkang dilemo ba le mmoho nke ke nke pina ke ena na mamedi a ke batle o nyalwa mamedi ha o le tjena he ha o fihla mono mo tweng ke sebakeng sa baloyi ha ba loya le wena o tshwantse o loye o tshwantse o eme fela tjena o sheba go na le fielo ba le palama jwang ha o tloa mono gelo tsamaye ka ntho o tloya ka Gert3 ska ba tloa ka one tla o tsamaisa staraka ha o tloa mono o tlo o kgwaphoa mamedi ntumelle ke ka mabenkeleng hle ke a khutla o batla Samsung e fumana ka phone yam Pep efe kapa efe e fumanele Samsung A05s ka tefelo tse kgonehang tsa kgwedi le kgwedi di kgweding tse 12 o qualifya ho bonolo kena ho pepstores.com o ifumanele phone yam bophelo bo betere ka Pep Boithabiso tlhahiso leseding o di fumana ho Lesedi FM. mamedi re sehlohlolong sa lenaneo la rona ke tlo nkela dipina tse tharo tsa o qetela ebe ka mora mono he wena o tlantetsetsa o njwetsa rona pina e o e ratileng ebe ke pina e feng ke lebohile wena Phando Medi ke lebohile hle ao anti wa ma 2K ka lezaza man Simon Kemiso, all right. Simon Kemiso, kia leboha hle ar hi anti wa matuke au batho. Imali love and relationships. Ke lebohile hle le wena ke bone hore wa ma o shebeletse ka kwano ke leboha hle. Hlongwane Bongani ke lebohile le wena Mpolokeng Maraha. Anti wa matuke. Mothewa Agnes ke a o bona hle ke a leboa lerato laka Ramogele Elisha Tlaitlai ke leboile hle ngwana me ke a o bona molaetsa wa hao ntumele he mamedi ko nkele ma Cecilia
ba teng ka jeno butle Sbosh no Sbosh o ya hole. Alright, ma Cecilia a St Gezito ba re tlosa lenyatso lena. Ha ke khutla mono mamedi ke tlo nkela Assumption Senior Secondary School ba re ke Mampudi Lesedi FM. Ke khutle ke tlo nkela hape pina e tla ka kopano chorus ba re kumnandi. Mamunta ako Mamunta ako Mamunta ako Tshebeletso Lesedi FM. Ikhonya iyemi kwa erenye senganga Mampudi Lesedi FM. Ala Dumelang le kae kana kale musika Hlohlwenya borwa ho Afrika Lesedi halena taka halena ma Africa Lesedi halena taka halena ma le adile letho Musika,
dile letso ke mampodi se de femo oetaba kana kale musika oetaba kana kale musika oetaba kana kale musika oetaba kana kale musika. Ke kopa ke le tsohle ke bone ka school fees sentse se ba turo selemo le selemo le kono ke le ena hlenneso Ackermans ba fana ka school fees le tsatsi le letsatsi matsatsi a 30 jwang neso Ackermans reke diaparo tsa sekolo ka 650 rand ebe o diala *130*602# mme o ka ikgapela school fees tsa selemo kaofela hape o ka reka ka account o le fedi kgwedi tse 12 Ackermans ke ka mo ba mo hlile ka back to school o na le dipehelo. Clientele Health Plan e o lefella tjhelete ha o ka robatsa sepetlele. Tjhelete o ka kgethang hore o ka e sebedisa jwang jwalo ka thuso ya bongaka, ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi le ho kenyeletsa bana ba ka bang 4 ho cover ya hao ntle le ho lefa ditjeo tse ding ka hodimo. SMS a lentswe lesedi ho 47520. SMS a hona jwale. Insurance e lefellang cover ditjeo tse o seng tsa bongaka e bang o ka robatsa sepetlele, ha se medical aid. Clientele Life ke FSP e molaong le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le ditefello tse tlwaelehileng le melawana le dipehelo. Jesu Kristu ngobulithemba lethu leqiniso kumnandi uwena Jesu ngobulithemba lethu leqiniso kumnandi uwena Jesu Kristu ngobulithemba lethu leqiniso.
mamedi ke metsotso e supileng pele re fitla ho reng ya borobedi a ko bue le nna he ke utlwa rena ebe ke pina efeng e we ratileng ka jeno Matshidiso ke mang Matshidiso Mokolutlo ne all right Ostlokotsebehle 08603084 ha bona le pina e ratileng ka jeno le hona mona marangrang o ka ngolla mamedi ka pele ka potlako fela ha ona le pina e we ratileng 08603084 e re kutlena ke mamona le Lesedi FM hello ho shapo ho jwang yes kagi Alleluia. Yes. Ke lebile wena le gato la ka utlwa. A se mo he Lesedi. Hello. Ho shapo jwang? Hey. Yes my darling. Wangibheka awange ke lebile wena le gato la ka Lesedi thank you Lesedi dumela Yes, boss. Japo jang khaitsedi ya ka Shap, boss. Ha ke batla ho nyalwa. o batla ho nyalwa okay shapo o batla fela ho nyala ke gola Lesedi re teng le kae lo wena o mo amen Kalizaza man ke lebohile hle Lesedi dumela le kae ke teng Ntate Pule ke lebile khaitsedi ya ka utlwa thank you Dade ke a tla tsona ba ya bina ka ntsule le sesane re reng ke wa o qetela Lesedi hello boss le kae amonate le kae amonate boss yes Metsila ntata mapaku re tlo re tshaeletsa ka ntata matha au batho ke lebohile mme wa ka le tla re bona yes ke lebohile hle ngwaneso a se mo he mamedi nnete ya sala ke hore pina ena ya kopano Cathoras ratuwe ke batho ba bangata haholo ya kumnandi fela ntwe ke ithabetseng ka jeno e fapane le matsatsi a mang ke hore bonyane batho ba kgonne ho utlwa dipina ho tloa qalong ho feta hore kaofela batho kaofela o qeta ho letsa pina ona jwale se bile ba ikgetha ba batla yona wa bona hore batho ba mametse ho tloa qalong ya lenaneo empa re ke etse he se wena o se kupileng Tandi ukwethema uJesu Kristu ngobuli themba lethu leqiniso kumnandi ukwethema Jesu ngobuli themba lethu leqiniso kumnandi ukwethema Jesu ngobuli themba lethu leqiniso ala Jesu ngobuli themba lethu leqiniso Jesu ngobuli themba lethu leqiniso Jesu ngobuli themba lethu leqiniso Hallelujah, oh Lord, amen.
Hallelujah, oh Lord, amen. Hallelujah, oh Lord, amen. Ya ho di mahlohora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa tsena tsa hore ya borobedi re di ballwa ke Naka Moloi.